Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Karinsan nila kai kapakhat nyo jang Meghalaya Open Carrom Championship arja khat nyo bala panyat ta Meghalaya Carrom Association MCA kalapai no shakabukut ka arpsan tarik mentau benai nailar indoor stadium ka bah maulai mau tatbaki yakanam Lahduh hagajing yakun para marway jang kishan rang batkan thai lara dau ba Romeo ke rani hadien bolo peliem yau ba Justin Karkongor bat ikong Verily khongshay idei bala job persha ikong badayahon doling Haka men's double lara dauba Romeo Rani baru perlok bayelek kailang upa reborn nongrum kila job yoba Robin Rani baru perlok Dipak Sewa Haka junior boys la job dau M Rabsang hadien bolo peliem no yo M Malngyang Haka mixed doubles la job di kong Wanda Shisha bat ba Romeo Rani hadien bikila job i kong Badayahun bat ba Justin Karkongor Haka men's veteran pat layora dau Manohar Thapa bat ba ar dau JB Sunar hawa pai pat shakajing lek kai kenon ni team event layo ra daka precision club palawan baar daka jewel star club yaki khusnam ketika singi la sam do president ke MCA badu belong ru MDC kamolai constituency ba PT Saukme heringkat ka jingdon lang romba snong molai batat baki ba BR Kharmujai kumju rang ba dong ka moop khaw mautat baki ba V Sindor Umanhor Thapa ba J Limba kong Anita Karkongor ba Esling do general secretary ke MCA ba Carrom ba Pidoling ba kiwi